anak-anak na morong ya warah na masola lilana ikong kana pautu dia na manas samana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya tuh apa dia kasih nama kanjak mana ko mak bicara enak nangkan Nabi Harun iya na nasuruh dampingi tapi iya tanya Nabi pamulanna tapi mangilawi Nabi Musa pota pancaja toka Nabi Harun iya kaya ko po Allah Ta'ala mancaja Nabi sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi menre Nabi tasiruntuk Nabi Musa na pematarulok ko Nabi Ibrahim langit ketujuh dega cautan ri onrona neneta Ibrahim dega cautan ri oke langit ketujuh si tembus mematoni Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim tapi Nabi ta ko langit ketujuh lai suruh di mataru menre de nagaga Nabi mulai monre sekir na yatona ro malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril ko to ma iya gang ka Muhammad langi mion rokku de na nawat dinga menre ko tu maka de Nabi tay Jibril mapamulay ko makka na to si bawa je tu joka jalalum salaya padai di law na makarto melo si runtu presiden na dapi Jakarta na sangat terun ko ya ko na hamon roe kada de si balalo maka de Jibril de ulle de cocok Muhammad arsa de pasipulung ya gang kuliah ngamu wat di kamai hamu dampingi ka na cik di mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri dino ko na papirang ni cicak na 360 na pani na papira de nulis salai onron aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen reka yana tunah kali Imam Ja'far ko barasanje anta nurun fauka nurin iko na Muhammad cahaya mondre segi cahaya na Jibril ya wa mopi na ya cahaya ya se ko Muhammad itulah anta nurun fauka nurin menre inabita ko sidratil muntaha makri guru ta kali siden ring almarhum alam is angka alam okor ya na sidratil muntaha asanna alam mustawa okoni runabita naita puang Allah Ta'ala secara langsung okiro maka doko giro puang Allah Ta'ala de nokor ya natu salapi upalampui apa de taisangi ko de ni pawasan lah iya natu salapi makada iya rupuang Allah Ta'ala okiro monro de maka da mapin akada kuiro siruntuk nabita puang Allah Ta'ala cocok ni makui batetai di pahangi pole Ahlussunnah wal Jamaah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 na pamataru lo ko manarana Masjid An-Nur oko ka manare sirwi tai ulangi ento pakutana angka giulangi ko manare de gagay maka mo pabela tapi okko miro onrong napa wat diyita ulangi nabita napai wat diyita puang Allah Ta'ala koko ki alam mustawa de napita kotok kumilino ya na demu tamu ko alam mustawa demu itai puang ya narona siruntuk jajaja takadang kai puang angka pamala da paham makalilya aga nasa iya ko sepertiga malam no ipuang Allah Ta'ala lokolino reppa patu puang ni apa Jakarta si bawa rappa si salah sijang rappa si ba Papua si salah sijang no ipuang Allah Ta'ala ko Jakarta si jape mang yang kasih ko rapan no si jape mang yang kasih ko Papua no reppa patupuang ko makui dena tu na rewa agape maknana makada turun di sepertiga malam angka ballo ya setahe ya se muy balong monro tapi ia kui patuoi cahayanya lari bin nolok ko lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna pong Allah Ta'ala dena nolok kolino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya otok kitik kangiro tatik kangiro rahmatna pong Allah Ta'ala lauki pasidupai pamasena peko carana otok ki tapasibattu yang kakwe wanafah tufihi mirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan niwi kode tulle masam pajangi tuda ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi de gagal pak lillah penat di mi bawangi pake iya na tu tau na dani puang Allah Ta'ala di tengah malam magai si jammi tapakkoro masarolak di inanya sampaja sunnah si saburakan degaga tau mulai matahaju si saburakan na carita mati kongka angka gamule jami si saburakan tu ele degaga
Tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala. Masarolat bina sampai jasuna si saburakan. Iya to na pakasiwiangi kami na makanja nasabak de na lapaka ngililla de na chore ipena de nolay parengkalinga de to gaga dilal nawa-nawa. Niga tawa dipake ye sinin na atan na puang Allah Ta'ala di mana na pake tukang batu ko cupu bolana temak jama na si sumpung atin na tawyuk dan yuko puang Allah Ta'ala. Tau pak galu na matangangi na katani calaga dompen na atau matangangi makomporo na pasi sumpumui atin na si bawa puangi tau ya masaya tu ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyoko balu-balu na monrongi balu-balu na si sumpung atin na tau yuk dania tu tania onrong tapi ati ipasi sumpung kenro ki monro oko ki kantoroe oko ki pasae oko ki darata yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai. Iya na tupak kasiwak kami na makanja narekotomelo malah hakikat. Daripada ko ilala masigi tapi HP ini na urusu. Tadeng yatin na. Ito. Ini penting ini. Maga ni seko ni lo. Jolo-jolo gini cedek. Utambai pecede. Makuye. Menre na naro nabita, aga na pau nabita. Angka ko hadisa kusi ulolonga pabo. Makade nabita. Napake daleki puang Allah Ta'ala terlupa disangang. Riwatullahu mameraja. Napake daleki terlupa disangang. Ang kasi di pat disangan na suruh mematok palabang. Ang kato pat disangan wat di upalaba wat dito di upalabang. Iya meninonroy. Tapi ang kasi di pat disangan na tengak puang Allah Ta'ala palabang. Jadi telu pat disangan ya lengi nabi tabatun na tumameraja. Si disuruh palatu yoko makna. Cik di nabi tanonroy. Wat di na palatu wat di de. Cik di na wat di na pau. Yang diharuskan Nabi menyampaikan. Itu adalah ilmu syariat. Hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan. Itu ilmu hakikat. Makanya angka 2 telu sahabat tu lepak guru doa khusus. Bukan tidak boleh. Tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengat di metona pawinabita. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Degaga sahabat makutanangi makadamaga rupanna puang Allah Ta'ala watuna siruntuk ki degaga. Karena Nabi tidak pernah membuka itu. Padahal kasih runtuk. Ia kuidi na tupura siruntuk tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yanu tapai risasa makada malebak-lebak do cilin na makolin ro kay risa to. Iya, na pura na tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya, tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Menjadi masalah itu. Kemudian riwat tusyolona naro nabita si bapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabita makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makada ipong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inna jappa gaidi bikene de na pau nabita ye. Makada nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Na panguluman ng mimatunyo ko po ang Allah Ta'ala sinin na baraka. Maka day po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upasalama no Muhammad. Nabita de na melo salamat cadidi. Ayaw po kede iya Yan nakada na po ang Allah Ta'ala salama ni usalayno de. De nagaurusak yang pantil lolos na Tapi aga nasa nabita de assalamu alayna. Tapas salama ka puang wa ala ibadillahi sholihin. Tapas curang nga atamu yang kay soleh. Idi mana na nilaw do ngaro.
Telu baca, telu isakna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ye padai apalan na komendre melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ye padai apalan na kusitudang ngisulong ngi alim alabdina nabi Muhammad sallallahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Na nigi-nigi tau baca ye pada ko na siya raymana ngisinin na walin na po ng Allah Ta'ala kakilalan na lino. Yan na tunah kada tau pandrite. Lepak ko mo pa si sumpungi rilalang kalimat iya ang kay mo Pangulo. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pangulo'y alim. As-salawatut tayyibatu lillah. Ia kumakadaki assalamu alayka pahaderi ijolo nabitta napatabere sa langi napaki makada assalamu alayna yanang kana nabitta ipangolotono ko po ng Allah Ta'ala acyoni assalamu alayna pacyoka wa ala ibadillahi solihin tilaw do nga mana ni tawe na to ya jetu sa langi silaw do nga salama yan ay baca nito assalamu alayna yan na ito nakada patasawpu patareka dua tamasarat talu tamalaysang tamasarangi Nabi Muhammad si bawa pun Allah Ta'ala tamalaysangi ata angkay macuri rimon rinna idi nakoro ya matuti pake ko tomak jallo pak jallo imalampu angkay indo limet tada yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalaysatu ya matutu ko to kata bere ipalampu ijari dua ni tanra dua talu makatani ya matuti yasa dua tamasarat talu tamalaysang ya matuto ang kamatiyo ko he dua tamasarangnya na sabah hurupuha ang katihe Allahu he yan ya mana mo tu na curita to kebelarondang he na pamakadalaw ko mga guru aja na to mabihila tau de na sampaja makan dalatu subuh na pamiya curi to ede upasang lau singka-singka iya koto bicara sampajang iya naro sampajang itu kare apa isiolon namoro na bitta na yale iya naro baca siolon na sipak bicara po ng Allah Ta'ala iya naro makada sita rimayan ni jajian na bitta ko masampajang ni demeto na lapa na sama magay o kuy atin na ipatama na si runto iyo pwede iya curitami Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumubak kau ko ni aron na pegunci motoro in kanya kuro sandal na pamanang ni apa ya guruimi denok ko ati tama ya nampay maraji-raji itu ya jeti di sampajan na te aja mo na sampajan na bi makale labi lala kato makale Abu Hurairah makale ya kopura ni melo ni kata bere na bitta ya natama na masigi tatonyo konro na mancaji malaya arifu wala na arifu de nagagataw ni sam mawiya maputi man rupan na nabita na to kumelo ni mapangulo ko po ang Allah Ta'ala de na nisang dito na to sisa paano ko de na to sisa de nabita to tau pa kanjana ko to sirunto cha biru-biru mi chawo makabasa tapi ya na melo kata bere nabita mawiya man maputi man ang alilena pada na rekomelo mi mati sirunto lan supon na apa okay atin na ipatam yo pwede to pura nakata bere nang kataw barasi nga to makadalano yaro ni kataw ko tanya iris samana hataw more eto jadi de yanaro sampayang ata makwani ro yanaro de na marigaga aja na takadai makwami sampayako stase tajaman ni naisip po ang Allah Ta'ala makadasi ko may matomi tapat na lachundek kewe aja na tamases sa makada makanja pa yang patiyagang kuliangan makwami yan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minay lawi puang Allah Ta'ala na din alapasangi contohna kega masa pakatan niya kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman na anak ta idi makatan ni tapaham mo to? Jadi ya kumakiro aja na hindi mangolo tilawi po ang Allah Ta'ala anenali na warak kang ilalasampaya. Apa iya ko hindi tumangolo wahai marajiraji itu Allah Akbar wahai marajiraji itu apa napay minre makuraga
Aja na ya rota pake. Aja na alena mak idi tasuroi ponge. Na alena de na lapasangi rila laparingaran. Tilawi aja na lappa, aja na lapasangi. Apa ya kuidi tu ya na marukan anak itu macaina. Anak paganggu-ganggu deh nule husu padahal namo dia na marukan dia toto husu. Mako ngato mi arep pakuleng. Anak itu mi salahkan. Jadi aja na tanu betul kan iya na tapake kan dua moje anta abudallah ka'annaka tarau sampai pun mu pada komunitai fa illam takun tarahu narekode mulai fa innahu yaraka yaki bawan no makada nayita ka pong Allah taala ya naronna nayita ka roko nayita ka suju aja na to menre iya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin iya mikode tu le menre on robani yawa tak nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta yang kapong Allah taala kin rokomonro wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi pong Allah taala no alongi apa ya ora alongi saliwa mopi madake tapi ipule lalangi hasi sumpunge to dia nama bela ya na rotah kata ni masaro jadi de to tunano pa manyamamoti pake ya ro naita ka roko naita ka sujuk maka lomo yo poko yo tu menre Allah Woi, tulisil laga to kata derek nama baca paten itu tulis kau pi Allah. Deh, sekadapan aja itu si sumpung itu ya aja. Angka miha sepakuraga. Istilahnya guru takali si denreng laleng tareka biasa. Angka pakai makada ya tu ko ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mak buah kata berek angkato makada ukui palawangan na Allahu Akbar upasi sumpung angkato mateng ya koto kata berek to makada memang na Allahu Akbar napai paling nak lima aja na akbar okolemu apa alemu tu sama raja kepake ya roh tapi ya ko ya aja na ta permasalahkan ya roh kenro ita sa dinasi sumpung ko ni ro ta singkar ro iya yang penting toleh pasi sumpungi tapi apa onron aja na lepa kenroy takbiratul ihram yang kedua ya kota baca inni wajjahtu tapangolome menyaleta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapangolotoy asyhadu alla ilaha illallah tapangolotoy ko yan atas sumpumu ya tu apa karena cek dek tu ya sek na yaro aja nalo batungka garakangi kenro ita runtu okone rota pakanjaki ya koko itatonge nasi sumpus sading PTT bacana palampe-lamperi sureh ya miko kui suju eta runtu suju eta PTT ya koko ki rokok eta sading isi sumpung oko ki rokok ya koko tahaya nasi sumpus sading PTT koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya koko malam tatonge nade namanya si runtu rokok pita sapai nama kamu tu gaun rawat dion risapai kamakir iya miko mata tongka mana Allah akbar angkat tahu makom Allah akbar tiga na baca ay madodong itu madodong iya dah coba gare na ini tu ibu-ibu majelis taklim maco-co menemuki na tu iya tu ati ko to maco-co na magampat tu padai ko pao na matasa maseru-seru tu magampan na tiket tu anu hakiki iya mi tu ko to malolo biasa na maraji-raji apa tu liak kalan namo panapake iya mi ko to matotu mamulan na dari tamah iya na tu jadi makada iya na tau matotu ni papahangi makoro magampat tu na pasi sumpung idi mani iya ko de gaga talolongang baraka na to natudang talolong to iya ako ni ro kapa di pasi jani lebih iya jadi upasangi penutup nasaba angkaron na alena guru tak Ustaz Sudarman na sampai kangi sitongan aja iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkangi NU ku Sidrap angkaro bangunang laukamaki jupandang angka tu kotur lawoi sebelah kiri ko tu polo kumanye napa itu olikoli tatongo ko tu angkat yan na tapi nak da kiri olikoli jadi iya na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran
O ko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Iya. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya ro gagaitannya bantu pemerintah ro iya ko na bantu ki pale to iya ro tapi iya ro gagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat angka melo cek de patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 telu ulang dua berarti dia nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misak bu ta mampu tak 20 sabu si ulang 20 sabu kamu nomor rekening na o ni rota transfer kamu tu matu nak buat nomor o makada komeki patamai idi manusia gameta patama ya pe konapa italumpula tawaja na de nagawa di takamajara pakwa ni ro yang penting ang kana tapatama kana tu ya punai makwam itu jadi toma bagi-bagi baraka istilahnya iya jadi tidak ada pemberatan makada mesti makode tapi aku melo ki makada ya melo ka sa di juta si ulam makanja pa itu jadi to gaga batasan na idi minonroy iya idi minonroy napa ni upasang ni angka kalimat takatani-tani cek de ya bela iya nas manaripa kata jana-jana kaya iya cede-cede maka da bikin tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate pak na dega ga taulino jampa kene tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate yan ang tunah kada tomato tariolo na ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwali ko ya ko tauleng ni muranno nga buta rapa ko iya nak tapa bu tatajang ni melodong itu sukuru na kong kanana ta melodong ikiri lagi loju panda makulia iya binatalipo ko capu idina denang kana pamago makada madisi-disi moki gatu gama purani gatu manre maga tu de manas satu ki atau anak taku bicara aja anak te bicara ini nang kay hadir ko meka tanah-tanah ki gare akasia galau ta siareki buruk na tau mata ta si tau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua ko dia tu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahang agama itaja pasiarai sa puripala kitu upasang at dunya masaratul akhirah iya tulino at darakan na akhirah iya waram-param mo ko kilino mutaro berarti pada ko lo ko matanatan ko dara mo de mo parewa ilaw bolam aja mutajang itawe bawa ko isa dara mo iko bawe rewa kenri bolay o ko surimonri manrasa kito bab iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usaha kanginang katota bawa lo bolata aja no ko dara ita romanam pak ya ko mitulino ita romanam ya ko dara masagi tawe mi tumale man to idi makun raya jamota pasipalungal walanda itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo aja mo bu aja mo makai gabita rumah kun raya mako ko pak gang kasiku ulawan na tapi ta dos sabu mina patamo ko chilengang to de to ko de gaga aja masagi ko mati baini monri mi atu malay tasa kamay din nak bayi lakay ta kumati mak bayi ni tuki lagi ni mak bayi ni palay ko tomate jana na may kacuritan maka na puji sani makokoy tapi ako tomate de kacurita yan natan nedi boka makibuarang ibokot tamawari ale taman rasa kita iya maparingar ramaya deto natutu mataru aja tahu tahitung yumuruk talaba tahitung itangujuye aja tak kada patah puluh nomorku nang kana perampe nabita aja mu malampe na wanawa likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain iya tumakku antara 60 na 70 tahu okoro mutajang ngalemu berarti aku 50 ni tahu umuru tajang 20 man itu tahu ko maksimal iya aja na iya laba mo hitung iya pakuran na iya angat taki ya miro de to na pa nagasanay iya tulay mo rana imataru yaro insyaallah tulito maingat mo tu jokah iya miko yalupay manang yaro de gagat maka ingatlah alalangat ta maka nakaon na ikinitis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate taryasoy baja de na tarrina iya ko bayineta ko mate ki tarimo tu ko ganna isiulang o ko mani Facebook na patama
Iya, nah panoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan, terlalu cepat rasanya. Napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka ni makome tayawa sabara ki bu sabara ki deng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo. Iya. Tagang kuliah ngi maki buarang ilalang aleta. Iya na modala teh, iya na. Iya to na sitongan na yang paiwilau untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijam beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomatau kumalabi kumanang sabak kaling kesempatan. Nasabak repa ku na jero na terlambak. Apa makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasaba 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh. Pas selesai acara na yang boy cero pura majo ka 20 pito so na parewa. Letu Timur Leste na parewa. Macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengolongan terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo tasiurusuk ni si Bapak Ustaz Sudarma. Iya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.